Mama wakwaba midin ede ajoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell also for more news. Ebusiafo Ohene David ena okase na edensem ena Ohene David eka nensema okanyina ne se so ne de wesi ne bopa se omana omanpani dada John Dramani Mahama emeye president no eyade a ne boa na wesi because omanpani dada John Dramani Mahama beye president no wehu nyama papa bia na se wehu imboa bia ode eboa oman Ghana nti adenti ena wakotena se a ose osanso aba nti Ohene David ose watena se hu so omanpani dada John Dramani Mahama enyemboa bi ena obeboa Ghana fo na mom sikewia na ena oba bewia nti no ne de obesi omanpani dada John Dramani Mahama ne konso ase na be ya 2024 ontimi emeye president na Ohene David kire se owo evidence bebre wo ho recordings videos I kire se ampa omanpani dada John Dramani Mahama beye president Ghana yensika ena ne ho be kire na emom ne nyom emboa bi ena oba be boan nti omanpani dada John Dramani Mahama de ombende ana sochna yenti nsema Ohene David ede etuya ebo NDC achi domi wo de wa yelaki wa kwota papa ne nsem wo hwe o kama ade nti a meme bra ba behwe manya mfa so bi afri NDC so nya obetimi wa damfo ne se wo ne papa ne nkasa omo ne control airport what they say port honum seaport ho ade ne ba na agya menso watumi aboa me kakra na yi ka na mame Tracy ankoka enna na ge yi ka ho asem no me ko bikitua bi tie obi me bra frame say was send car free US e dia bre me na wona na yere ba be ware August we onye sika me yi ka ne mfa mame na me frɛ wo Tracy ka cho se kacha papa ne se mesre no obi send car mame na me nyeska embeye shipment Tracy ka che me se papa ne se woni ska abra wo on ka hwe nkyere mbacho ati ase bibia na Gloria aye ready so person oka no na it was clear momo pese mu defend na mu defend agozi menim mama ka asem kyere mo sei internet yi so momo ni message bia o mo ba de na mo beka metimi create thousands of messages here mo ba it is either you mention the name of Kevin Taylor now I write it on his shoulders kakra na man crofo baba betiu authentic move where I make you know they will still tell you to bring evidence where I me body in achi no they will tell you to bring evidence you see enra the sign akwabi mama be issue me cause so I think 3 days today I Ohene David o say John Mahama we di ma me na ye frɛ no hwan no wo na ye minister no wo si we di no obetumi am my evidence and am busa say wo yere o se mbacha me wo yere mbacha wo na wo yere da o se mbacha me na me yere da and am say oboa wo na wo yere bia na untumi na wo yere na say wo na wo yere da mpa ye pe evidence ye kire say wo yere wo na ne da o say ene da ma yere da ba be kire onya ye gbemifo kwasia you have to learn something untumi mfa wo ne wo yere die e ma me kire legally wa ware wo yere wo tumi wo no so no kura wuntumi mfa time a wo de wo kwate poni ewura ni tunu mo bo no no wuntumi mfa mekire John Mahama edi obi dia yemfa evidence mra kwasea wa hu anse mo nyansa no esa yankwa ni mo kakra ma me fo anu si ni yankwa Aisha modi ho ye kotie we die eye time a enkomo ni pie ye Miss Bernie Tracy Buache edi Mahama ho nkomo ena papa mbache ya sa audio so no de ebeba election time na angasa no ya mankofo ani ada ho motom Mahama fake kidew o de bedani atwedie because ne mofra so wanche si ma obedia che John Mahama
atwe obawia twa amamo ankasa no odisika ne mo sa say $7 million eden and akoka Tracy Boachensa efri hefa efri we obede abai we abu nipa we beka say ye ma me no mti dwoma omo ye masom omo tena bidie so koko to bidie won mo tena kohwe ye ma me no bode no wafro bode ka na otesoro edane kakra bi pe obeti ato adwumaden we nyina chi we beka kire ma me no say omo mpebre. And me ye we nyina mana kosi say yetumi nya third party pa wo Ghana ye be prosecute mu nyina na ye be kwa akohwe ne enti a Tracy Boache from John Mahama time otumi benya sika ye koye sa nhwemu na ebo mu a wo Tracy Boache be ko bankrupt sa papa we be ko bankrupt me say my lucky for anu senior kwa Jamodi ho papa no wo ka be bia fan kire papa no uwie ya na wo de meti Kumasi ha say me ye election wie ya no ya settle me e na me ye koshini e na manfa mi sika mmobra wate Tracy as I say ona aba John Dramani Mahama ne personal ne se mu nima o sa maya mienu we ma mefa we mu ntoso na wetumi ate ase Miss Benie Tracy Boache nso nie me pa cha sa nkofo mienu o mo na handle John Dramani Mahama na accounts ni Facebook accounts ni Instagram accounts ni ade maya we na afi de na o magina na o mu control enjedru baby no na John Mahama tumi mat Misbel go ahead na ono ankasa post bibi na o ma caption no yesi no yesi mumma mu remfi ba akoso wo ho sa Tracy Boache ne Misbel omo wa adamfo bi wo ho no de kwan ya John Mahama fa so hwede no ehu ye we nyina atwoma adwen sisi say leaders no all they think or all they care about ye twa obetena so a mape tani nyanya position a ni odwene hu nyina ne say kwan obefa so obenya ka dem say ono so na ka abu no so kwan obefa so obenya akanfo ye di o ma santefo ne ade adi o mo eno na odwene hu ye pe obi obeja san kwase ade we ni san mwasem ni nyina pre wo betena so as president na wo twi esika na ekom disrimfo momo nkuto company mpo enkuto processing company wa momo aburo processing company wa momo atoko processing company wa ma wom bayre processing company wa ma wom eniema ye ni sirim bebrebe wa ntimi amomo company bia na wo di ama baakofo e na odi akwa wale mo beti wan asim sisi a mbacho we di enesi Tracy, I say this with bitterness. Nyame amasom no ene makoma media ye nyame dwuma se ruade tia se nyame be tia wo soka mo wo nyame be tia wo ka na wo ma abrabon si omu ye na wo mere wo bom obi be kasa ma na ni abere se ya sha ase adomedome no you should know say akono ho ye akono ho yanko Aisha Modi na dem finfina wa be na no new fight bi asori eno na ede sa asem we asen pop up bi mu no John Mahama you cannot run and you can run but you can't hide the thing you do it was so disgusting say ubetimi adeti Tracy Boache asen adeti Misbel na watwe esika de amomo efre ho president abrawosan wo yire de na ode kire Ghana fo uni momo a we encourage omo a ese ema wonum me ba cho me bie lines na tumo be ye be kwa kotia Aisha Modi ansa ya etumi ma wonum go ahead ya